Bandawan ang sarkar India ban berikan ke inner line permit. Kaniru kalong hakajuk kerukam. Kini arteli ke assembly resolution. Ban pedung ekting kasih kredit ke bapra. Ban penterikam ke inner line permit. Hakajuk kerukam ngidai ban ya terikam. Kita kirong ke bangi ngidan kam. Ya kaban persyang. Ya kaban train na kabentakari. Bat kajat pendria. Syusyo ngidan de sikiwai pat. Ikam ki bang ngidan kam ya kaban train. Larau paiba u ibet ban jet yang aku mu MP ujang pi. Ni sa sikini ki dong di tan ki jongi. Hanne te inomrat sudah. Kanungot ki batray kam tulap. Tanggi noi ka school. Batkat tu kan ni ikun jong pi ki bayo kam sarkar. Hagi department beper. Hanai kambone dei ki nomrat. Kei ki bangi don kam. Kalong ban tio ya kerat kerian. Daga ba ai ki lat jiram naga benta ki long yin ke betul. Kasarkar konrat ke sama kalau persyang ya kaban thau ki lat jirap ki popuan. Ki bahagi ni kapur nganam lak banjir. Bon teli ki lat jirap hakisnong ki thau. Na kerpat ya ka blok kan let ban persyai kini ki skim. Hakisnong ki thau haki polling station. Haki yin kan let ban persyai. Ibang nalbi. Bat kini kinong try jawa parti. Bakit bok. Kini baru khat. Kini let ban pensai. Kilong kemiro. Kini let ban pensai kini kiskim. Naka benta ke jimentoy jom kinong rap. Nganga kerpat. Ya pi ba pin sobha. Lada day ba piyo ikiskim. Kinu kilat jirap ban pendan kam hok yeki. Pediang kum ke jingkerku. Bat kum ke jing ai ke bakentang. Nang ba kalong ke jingkerku. Ya pi. Idang duna. Hanoi la sedang mensua 4 bon ki jiram. Mentah kira nang don bon ki jiram. Idang ret. Kajing angnut jonga kalong. Ban leceti ban yasa ban sarkar India. Ban penhe ya kesong kisah na kamentah kinong ret.